Prangsi kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame lapen puthot nilihin mate karbitish 2.0 YouTube channel lahin penstame nali tuma fan Diwali ya kardom nang pajeriglo kardom lapen pinia bangke nali tuma fan nili woreng war sai puthak sila bang so video long nang than pachini ponikpo kopia woreng war sai ma kon ana post of vacancy sidoma nali tum klarda alam kai kia son labang so YouTube channel arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum hanchuning ri alam thema la puilo nali tum jong sila bang so YouTube channel along na kahmri milang pute ke chingon pen subscribe ikon adung het bell arjan theklong nali tum latest update kilong verje fan la bell arjan long stame bear ponik denon lapen nali tum telegram channel long stame join ikon lapen whatsapp channel long stame follow lelang pulte dam pen nali tum follow dam ikon tang denon voreng war sai puthak le pathiek pen lang polonang lapen chithan polonang tang de non labang so awering war sai pathek pendak chithan pon nang labang so awering war sai kapiklang pon labang ke Department of Post Ministry of Communication Government of India hin bestame labang so employment notification mang dak release pon lo ka release pon ka do ka we penda 1899 an da post paklang pon iglo labang so apos samen lake postal assistance lapen sorting assistance lapen postman lapen mail guard lapen multitasking staff mate MTS apos sidak paklang pon iklo lapen under meritorious sport person category lo lapen jongsina candidate kumani ke apply dunji ninghang polte nalitum labang so article mate labang so advertisement alo lang pame penra lenalitum apply dun ikon tangtenon Eson Sonia lam chithan polonang labang so Indian Post Recruitment apan danali tum screen ong thek polong ikpo Indian Post Recruitment lapen da post men bangke da postal assistance apan 598 an post pipon iglo lapen pay bangke da level 4 25,500 pencheng log 81,100 an nali tum long pon ikpo lapen la son thak thak sidak bachelor degree education qualification mana sona bachelor degree unang pola pen b number bangai asap so computer anas tamen knowledge do ignang pola son lo la pen number 2 along bangke nali tum thek ponlong ikpo sport assistance apanda kadu ka pen 134 an post dia ikta 43 an post p poniglo pay la bangke level 4 anali tum 25,000 pen chenglog 81,100 anali tum long ponik pola pen education qualification bang ing siberlo bachelor degree ki untang nang po lapen knowledge computer knowledge asap so dak do ignang po lapen pothan number 3 along do thulang number 3 along bangla dak postman afan stame dak 585 an post mate vacancies people eklo level 3 an nalitum salary dak 21,700 pencheng log 69,100 an nalitum long pon ekmo lapen postman afan ka charliang deng kinang zila bangke 12% chok Lapen should be have passed local language to consult postal circle division of the standard of about let's say jong se Assam bolte Assamese language labang so ke pas tang nangpo lapen knowledge of computer to do nangpo lapen valid driving license two wheelers lapen light motor vehicle labang so apos upon bang driving license taminang ikpo lapen mail guard upon da kadu ka pen 3 an people no lapen salary da 21,000 pen 69,000 analitum long pon ikpo mail guard upon stame da same lo postman pen da copy piece ason sekinang zima kadu ka ing siverla lapen MTS mate multitasking staff upon 570 an da post bang pipon iglo lapen level 1 labang ke 18,000 pencheng log 56,900 analitum long pon ikpo multitasking staff apan labang ke kachar liang deng kenang zi maximum class 10 pass nang po lapen age limit bang ke lason lo postal assistance lapen sorting assistant postman mail guard atum bang ke 18.27 an lapen puthot dak multitasking staff atum 80.25 an lapen dak age relation bang dak pipon iglo 5 years labang ke dak ST tuman pipon ST tuman 5 years lo lapen kapre ke dak do thulang kasa tuman lapen sports qualifications tame do ignang po jang sports apat jogdun example te a candidate shall be the consider meritorious sport person for the purpose
requirement under the notification hadak kenang jet ting la pen da ko pp sineng ma sport person da kadu ka details to poning la details manili no nang than pachini poning that pojons na litum apply den is pull talang appointment on la pen application fee lang dam na application fee la banke obc to 100 rupees la pen sc st to manang ne la pen female pwbd la pen ews transgender atum hanta nang ne la pen general la pen obc tum ke nang ji la banke online upi net banking credit debit card hin pen si nang po la pen ka apply ni a process nang le tum registration process ma apang si registration nang po login nang po nang tum personal details education details nang le tum fill up nang po la pen kinang sa soda documents nang le tum upload nang po ki josi nang le tum application fee pig dat pen nang le tum submit nang po ki josi bang nang le tum lamangso application form nang le tum print out dik nang po puthanan important bangla date hello date la bangso our ingor sai da ka apply pen ki ching bang 10 november pen si ching pon eklo la pen last date la bang ke 9 december 2023 si last date la pen dag nang le tum la bangso article lang wang la putte nang le tum advertisement details tame dakpen long pon ikpo la pen online direct apply links tame dakpen nalitum long pon ikpo la pen pathiak pen nili nalitum fanon advertisement alo bang sab sang pe klang pon ikpo la pen la advertisement alo tame nili telegram kalte whatsapp channel ong tame nili send ikpo nalitum follow lelang pulte whatsapp channels tame follow da migon la pen telegram channels tame join da migon la pen screen alo nalitum thek pon long ikpo la hela nalitum la notice alo mat advertisement alo bang kadu ka vedak details tok ponik thaila nalitum lang ponigon labang so advertisement alo nalitum batang si kicheng dum tijut anlang ikon lapendet le nalitum jogdun exi pustame jogdun ikon labang so apo safan bang asam long kon ancp pon ma dak do thailo kadu ka weben details nalitum thek pon long exi lapen so na si pinangan dak dolo asamis la bangke asam along make asamis bengali bodo la bangke tek wek nang po local language bangke la penda a forms tami dak do adlo las la bangke la bang teng si form lo na litum la bang so forms tami na litum print out iksi fill up si na litum online upload ik nang po la pen kato ka ve dak na litum labang so article long mate labang so advertisement alo long snali tum long pon ik polas snali tum jong si jogdun example te nali tum labang so alo bangal lang ikon la pen le nali tum jogdun ikon la sipinia video la mani nali tum han la short information na ki 1p labang so overing website puthak bang la anchot la si nali tum labang so video kan master ego kar beng long aras tami pechini iknang la pen palang iknang la pen la son sona update nali tum kilong versi afan labang so youtube channel ba nali tum subscribe ikon la pen latest update nali tum kilong versi afan bell icon theklo hodas tame berpon igder not tangde binya video long bang la anleng ton pon nang la sidomi thakmi ka du ka we carbitish 2.0 youtube channel long kilang ara do and fans tame nilhin pen kardom to change your